Nalazimo se u komori Industrije mesa Matijević, a sad ćete da vidite kako je Petar Matijević stekao svoje silno bogatstvo. Sve ono što se u drugim firmama baca, kao što su recimo ovi bubrezi, to ide u švarglu i džigernjaču i u krvavicu. Idemo dalje. Povrat koji se vrati iz prodaje, znači sa isteklim rokom, kao što su ćureći bataci dimljeni, oni idu u švarglu i džigernjaču. Isto tako ide i dimljena špic rebra. Možete lepo da vidite da je to. Jedan deo od ovoga ide i u kereću. To što baš ne može u švarglu i džigernjaču i krvavicu, to se stavlja u kereću. Zatim idemo na ovaj grand. Ovo je kuvani povrat koji je očišćen od kostiju. Ovo je meso od uginule svinje koja se ugušila pre klanja. To isto ide u kereću. Sav ostali povrat koji se vrati iz prodavnica od salama, kobasica i ostalog, slanine, ide u ponovnu proizvodnju crvenih kobasica, što su srpska kobasica, zatim slaninska kobasica, grill tanka kobasica i juneća kobasica. Možda sam neku zaboravio, a viršle. U viršle ide usoljeni povrat od mesa. Znači meso koje se vrati, ništa se ne baca, već se usoljava, dodaje se beli luk, usitnjava se i na 100 kila, na 500 kila sirovine ide otprilike 20 do 30 kila povrata. Eto ljudi, sada znate šta jedete. Jedino što ovde valja u ovoj komori, ovo je sveže meso za paštetu koju mora da ide sveže meso i koje bi se pokvarile da nije, da se stavlja povrat. Toliko za sada, a ima velike komore u velikom minusu, znači na minus 18, tamo ima oko 50 tona povrata, raznih salama i kobasica, što ću vam u narednom prilogu snimiti.